Әрине, екінің бірінің қолынан келе бермейтін шығар. Сондықтан да сондай-ақ әлем чемпионатының қола жүлдегері артынан міне Бейжің олимпиадасында қола жүлдеге қол жеткізіп, Қытай құрамасына жүлде сыйлаған болатын. Артынан міне Бейжің олимпиадасынан кейін Қанат Ислам елге оралуға бел байлады. Міне қазір Қанат тағы бір өздеріңіз көргендей бұл жерде еш түсіндіріп жатудың қажеті жоқ. Электронных и его соперник из американского зала Квачатадзе, который вот сейчас получил как раз от Каната. И помните, друзья, я говорил вам. Rifar aquí. El kazajo sale tomando la iniciativa en este cuarto round. Le cayó encima el kazajo. Rebota de las cuerdas, el zurdo recibe una derecha. Otra izquierda de fuerte del kazajo cuando entraba Estrada. Sale retrocediendo, tira a la derecha, le pega a la derecha otra vez. Estrada tira izquierdas y derechas. Falla una izquierda y pega una derecha abajo. Lo empuja prácticamente con un jab. No, lo tomó con un jab. 4. Esto se acabó. 5. Recibió mal. Se acabó. Se acabó la pelea. Se acabó la pelea. They're digging in when he lands, and he's following it up with shots to the head. So as soon as Martinez moves his arms down to protect himself from the body, bam, there's a shot going to his head. So mixing it up beautifully is Khanet Islam. It was a slip. It was quick. The judge, the referee was quick, and we have Khanet Islam is, just going through the motions here. He's working the body. He's really, Martinez came back. Oh, solid shot. And that should be a knockdown. It is. He likes to finish up if he can in here when he gets into the corner. We're going to stop the fight here. Watch. Yeah, there you go. That was enough. Zach Young had seen enough of those doing here. We saw a lot of it. But Joe, you talked about the accurate punches. There it was. That was the 1-2 I called at the end. He did that from southpaw position. Now he backs him up into the corner. Lands that path with right hand. Bam, that left hook too. Now he just starts letting him go. Short. Mostly right hands. Little touches with the left one there. That left uppercut was the last one that landed. And Zach Young. Тот бой проиграл по очкам. Канат Ислам 1-2 отдал дополнительное очко бакинскому боксеру. И этого тоже не хватило. Как раз Медикинов обошел Бахыта. Когда ему было 13 лет, он вместе с семьей переехал в Портленд. И сейчас представляет именно этот американский город. Вот нужно до нокдауна сейчас дело доводить Исламу. В очередной раз Ислам пожалел сейчас американского боксера. Все, нокдаун. Причем это явный нокдаун, а может быть даже и нокаут. Давайте посмотрим, что решит судья. Рассел не спешит подниматься. Или все-таки встанет. Третий удар Каната достиг цели. Вот здесь видите, как повело Ламура. Здесь он уже мог упасть, но нет. Остался стоять на ногах. Потом была вторая атака Каната, когда снова американец удержался на ногах. Но вот третий удар, правый боковой, стал фатальным для американцев. Шамына тиюге болмайды. Ламур мұны енді ғана түсінген болуы керек. Қазір америкалықтың қапасы түсіп қалды, тіс қорғанышы, бірақ бұған назар аударатын жағдай жоқ. Иә, алғашқы 2 раундта 2 нокдауннан кейін бұл жекпе-жектің ары қарай жалғасуына ешқандай себеп. Ислам проходил бой. Сейчас нам покажет еще эпизод с нокаутом. И вы сами все увидите. Я думаю, что Рассел Ламур просто не до конца оценил ту опасность, которую нес его здоровью
несли его здоровье удары каната Ислама, потому что вот после этого удара, видите, как повело американского боксера, ну где там стоять?